Mudenya no tuko Mudenya no tuko Mudenya no tuko Ritangoge Kinyanda kanare Ritangoge Tuana tuande sukuru Ritangoge Atongeri agonto gonde Ritangoge Kugwate ogeni mutegeri wa tuthonkume aja ndene Wero TV na ruo ndi musienjwa mero na turiona na Chege uria uthonkuma na kuthithia mathanduku na into wingetia mathiko katuigwe rokono rwawe injira yetu twinthe ende omwa twinthe athingata njeu twinthe tugwatagwa na kieba na injira eu ya gikuo iria Chege na ritingo gekire Jubilee Funeral Services wathukumira na njira ya kuthithia mathanduku na into vinge vya mathiko. Kwa majina yangu naitwa John Chege, nayo na jina ya biashara tunaita Jubilee Funeral Service. Biashara ejete antu bonde watonyaga kio nontu antu ibakirite mantu jege gekuo ende Chege na jokirie itagari aria gutonya biashara eneu. Hii biashara ndio nichague. Mimi nauza maua. Sasa nikaona zinaperekana. Ndio nikaona kwa sababu customer akikuja alikuwa ananiuliza na niaje kuuza saduku, na mimi nikaona afadhali nizikombine zote, maua na masaduku. Mimi siogopi kwa sababu hii ni mbao kama ile nalalia kwa nyumba. Mbao, mechumare, mukondoro na gitambaa gya kwarira ibyo bithithagia mathanduku nja. Na tauria Chege agututariria o kithanduku kina bei yake mwanya. Itadepend kwa sababu tuko na kama hizo za 35,000 na tuko na hizi za 20,000 na tuko na ya 50,000 na 60,000. Tofauti ni design yake na ile maua imewekwa. Antu baba inge bona mathanduku taja bathuganagia jate thitherua mero ende Chege na baria aitana iria ngoge nabo ngogeje bamitaira mutindwa na bakathithia mathanduku ja class kiagoro jaria bainge inya baberaga kabajagurete kuma tauni inge ende ni biashara ekuthithikia o aja mero. Niko na mafundi tunatengenezea hapa, kwa hivyo kila kitu inatengenezewa hapa, hakuna inakuja. Chuma tu ndio huwa tuna import. Unajua hii ukiangalia unaona ni kitu smart, inakupendeza, inapendeza macho yako na customer anapenda finishing. Mutejwa muringa Chege atumaira ke kuthithia mathanduku jajawe oria ntuku igweta mbere ni wagibwa mete eu egweta na mbere na ibo kuthithia ngogeje yawe gweta nthi na bo buthithetie nyambe ya mathanduku ja kuongeka onto buria rimwe buthithagia antu bakugura mathanduku jau kunyia. Tunatumia muringa. Tunatumia hiyo kwa sababu customer wanapenda hardwood sana. Wanasema wanataka hardwood. Hata kama itakuliwa na mchwa, lakini tunataka kutengeneza kitu the best. Kia kurigaria inyana ukirigwa antu na mantu jege gekuo kwebo benda kwithima mbe ya kugura bakiuga ibaije uria mtu wao angana kou akanganira kinyabo no banganire. Wanakuja hata wanaingia. Sababu kuna mwingine anasema mtu wetu anatoshana na mimi. Anasema mimi nikiingia hata yeye ataingia. Mubundi omwe wake kithanduku kimwe antu kwemwe. Na muguri ageta kugura kithanduku ibobu omo muno agegya kugura nonga mtu uria wetete kuthikwa ethwe ni munene nkoroki. Sasa kama saduku ni ya kesho, unakuja kama leo una book. Ndio sasa tunaweka sticker tunasema hiyo sold. Lakini kama hujakuja sasa unajua unaweza kuja ukute kama iko ama hakuna. Lakini huwezi kosa ile kitu iko ni labda huyo mtu awe mkubwa. Akiwa mkubwa unajua lazima upeane onda. Unajua itadepend na ukubwa yake. Lakini si urefu sisi wote tuko the same. Upana tu ndio tofauti.
kiri uria wenda gutonya biashara neje kuthithia mathanduku na into bingi bya mathiko Chege ena mataro kiri ugwe. Naweza mwambia karibu na kuja tufanye kazi. Bora hii kazi inataka bora uwe na bidii na ufanye kazi mzuri. Ukifanya kazi mzuri customer watakupenda na watakuwa nakuja sana. Anto baba inge bona mathanduku bakona gikuo ende kwi anto ta Chege baba thunkumaira biashara neteje. Ituchokete kagita gate kuraja na mutaalamu na bioria. Ritangoge Rita inene na inini Ritangoge Yoga sagorania ngoge Bwaga mutegeria kai kagita kaya ka bioria na mutaalamu na twina Ken Kinoti ore Director of Business Development Dena Investment Corporation. Bwaga muno ikweja karibu na ingokoria kioria kiria mutegeria umwe aumbete otoria alienda utwereithie agwataniri iba agwataniri ba biashara ibao kana partners iboga sana ndio ntuboa kiure kiu ojoria mumerugire mothokirira no rikiawe mantu jara tukwira ategeri betwa inya ugwo weta we mwana biashara uja chunguze zaidi kuone more information tonto tutumba ku capture everything aja but ngachokeria mutegerio kiuria kiu oria kwithera kwina biashara mianya ikwithera kwina sole proprietorship biashara mtu umwe ikwithera kwina partnership ikwithera kwina company na ugetagia sheria ni umba kwithirwa ikwira partnership ni antu bangana either professional partnership either company either public kai private company but kwithirwa ina antu bangana na gitumi kimwe o jauria inya bibilia ongoni uga o uria achuma inora shumengi no mtu abati kunora mtu ungi na riro kwambire biashara uti mtu ithero wina ye wabionde kwa ubati ukiambire biashara kugucuria ki mantu ja kwenda kuthithia imbindenio na imbintenio kagita kama no withero inya utina mbecha cha kungana ugacuria nonjwe Eston kana nonjwe mtungi ura wina mbeca na ku believe ke vision irandenio tukagwatanira njana tukathie biashara area kou okeja kuona ke mantoneza capital raising of capital no wende a partner gento kenge no uchwe mtu wina particular technical expertise tuge ugorenda kwambiria biashara je ya factory inaimo ngwana no na tuge ugorenda kwambiria kuthithia igwacio process igwacio binya crips but ugwe training yeku ugomba kuthira we accountant kana ukethira we civil engineer but ke biashara area no kwenda a food processing engineer mtore akeja arete omba kuthira te capital akadeta kana te mbecha but akareta kwa ujuzi kana utaalamu fulani na burabu kwamba kugutetheria biashara area igitebura ikure na umbe ku avoid issues ire itoma biashara ikagwa kwa uke utegerete ke on ke those two fronts i mantu jairi meja kwe mantu jange of course utegaira tontu wina partners etheri ibaita na asara bukaga na omwe ka kuringana na shares ira mtu enacho ke partnership area but kintu kya muhimu igutegera omba mtu omba kwithirwa ena capital area omba kwithirwa ena skills area but ena passion ena wendo bwangu gira bukuthithia na kairi mtu kari mtu keja gutetheria kai mtu kejo mietaro ko inya gintu character analysis gutegera mtu uria ukwenda kuthithia partnership noe igintu kingi kya gigitumi mono na agwataniri baba biashara ni atia batethagia biashara ikura ojo twarikia kuga mtu uria igategemea imbia akureta on board imbesa akureta ko whether imbesa akureta ugotito chwa loan no tere interest loan ire either technical expertise either food process engineer mtore utini digweta ku kuchuongi
tontu kwina mtu uria expert uria mutaaramu uria wa gintu kiu kwenda kuthithia kou igategemea na kwi gintu kiria tuga value addition value ri muntu akureta ki biashara ya tontu ethera kwi value tontu kwi antu bakeja bena rono ro gwikira kwina bangi bakeja bena rono ro gwita kou nandi igategemea no menye kaire no bati kwithirwa we very careful tontu riria ugwe wizire na undeja twezamwe tugeki the partnership deed tuganite shares nusu ugwe kwina mtu ura tuganwe the originator of the idea kwi gintu kwenda kuthithia na gintu kwis we so passionate about it na no kwenda gukithithia bwega but mtu ura ongetherwe omba kwija ejitere na agenda ciawe na duije na ndipo na kwe 50-50 kobo keja kura kwere anwa no itume dissolution ka partnership area kagitabure ekathira kwe tumantu twethera tumantu tunganona turia mtu abati kwethirwa agikaerage consideration. Okay, biashara ya mtu umwe na biashara ile na ngwataneo nere koyomba kwethira ina haraka ya kukura nande biashara ile ya mtu umwe tweza ki raise capital yogo karistionde ethera kwina profit na losses yogo ka absorb baitera kana sareria ideas chonde chuma ke ogwe no to control ko ogwe in charge ogwe kifua ya kila kitu but okay za kwethera nandi kwina biashara ere ngina ndipo na antuvaire ka batatu na tuge nande ni antu buena wirubo biashara bwinde amwe ni antu va bega ni antu be straight na ni antu bena passion ye biashara zora wenyo ibomba kugitabura kuchenje ne madhoganio kokeja kwithia mirigo ya biashara utioka matawenka okeja kwithira gintu kingi kwina riria biashara riria kiamba ire mbere ikinyanto ara tuta break even ikwithira kwina twasara aja na area ukeja kwethera bure antu bathatu na bwathithia na biashara ithithia loss 60 uwoka ukabsorb loss 20 uri onge 20 uri onge 20 ko bukeja kwethera na inyaba itabwathithia no ubuka gitabara buga share ure na gintu kingi ki operation of the business ura kwethera gukarike partnership partnership came to ja compliance with tax compliance company or a corporate a body corporate uria sheria recognize a company like an artificial person is a mtu that is why sheria yuga business is a separate entity from the owner ko ni area to corporate tax ya 30% but like ge partnership tugana baita kana hasara na ndike kuria ushuru ukame declare as part of your other incomes kwa tax kariwa at the individual capacity te nini as a business na but nande ethera nugutekera biashara kuko na wina mbesha irio kwenda che biashara wina the technical skills utikio kwaga no thije biashara kuwe wenka kwa hiyo ethera kwi expertise ukwenda either kaba haya kana kaba contract na gona ndoka maintain control ya biashara. Bwega muno bwana Ken, karibu sana na ndije ninkuona nkenda kwamberia kethwa nkachagura kwamberia ninka kara katoka watanira mtoto amberia joto kwatanire bwega muno bwana Ken, na au ni otokinya mwicho jwa kagita kaka bioria na mutaramu ende tukona na kae kiumia kijete na bioria binge biria bukoba kwethwa botutumete likana tutumea bioria bia kuja manto ja biashara ke namba yetu ya SMS inya kebugu 331 onimbita kwa Eston Gitonga ritangoge ritainenena inini ritangoge yoga sagoranya kinyanda kanare ritangoge twana twande suku
ya gonto kwonde ritangoge ritangoge Nkara niteithairia mwiri na proteins. Matunda najo mandaktari baturagia rionthe tujarie kenda kweheria mirimo mwanya mwirine. Alex Mutembei kana ta uria antu babaingi bamwijeta wetu ngugi ewe ikwendia nkara na matunda. Unikirie tora yakwa bito Alex Mutembei kana wetu ntu kona au kwandikiwe papa kwa wetu ni yangu mama Ndairani shop na ngoya kwa ira ntumairani no bio kuona nkara watermelon na maembe bio gukona bikario ngugi wetu niendete mtu iritanitie bwega nontuwe aukaira thaa 11 rukiri na juu iju mutaratara jwawe jwa ntuko chionde rukiri mbukira rimwe ntuko cia thoko nkaina ngaukira thaa 11 kena makoromone mbere mananasi atatarwa katara mananasi era mathongi na watermelon na nkara kikinyani thara themwe ngakia mongi yokwa ngekira nkara riko sikia inkwa ya mananasi sikia inkwa turanga watermelon yau okay kuma urunga njiro paki watermelon yako maratasine onto kona yekiri maratasine haya kuma ure ngaitanga nyanya na matunguru kuma ure utankara cia kwanga paki nkaumira kiani ndo thaithano thainya na nusu thainya nusu au thainya na inya ke biashara eje nkara wetu na thithagia mathabu ontuko na kuona baita iria biashara yewe entuko yewe yaomba kumunenkera matarania ya nkara ritana ya mbeca ciakwa cia kithengereti thatu ndarua kaijire ngaita mbeca kireti wijire ngaika kando haya kidhere nyanya kuwete ngutumirite kilo emu nusu ngaita nyanya yu kilo emu nusu ngaika kando mbeca ayo matunguru ngo ngutumirite nyanya 20 ngaika nayo kando uma wende profit ira nkone guru nyonga tarambeca ira mbonete akiamberia biashara eu agira kankara tharaka na biashara ejewe iramutethia mwanka arakura munda jwa kuitethia ndasinjira ndatukwina matharaka kura makara tukwina matripu ire ntuko ndona ngweunia na faita nyingi ngiruki nkara ndenderea ngayante thenda kuraga munda kangi ndi mitungu 50 mbaya ndiri ndakarute 350 na wetu akiamberia ngugeje ategere aria ari naona gutari na mtungi wathithagia ngugeu ya kwendia nkara kuma ki nkara ona inya kire kwendia matunda nombe kunene ya ngugeu yawe kutikia ninguririte munda mitungu na pikipiki weko polisi na kurana kunywa no yandu ngamira ina moyo mwa skulu au na mama nyawa na umareta ngwe na kenda turunganira kanini kaumba witathea kunganira antu bonaga ngugea kwendia bwankara taete ngugea maana ende nitethetie wetu kuirongamira we na mucie jwawe iyo ni mbona era mbeca nontu karinga nkare mu mbomba kuona mbona paitenti esi yunyanya 10 nontu nkaranga migura na 10 migure nyanya na matunguru ngaitani ngono ciringi mwanja ki kuringia nkara na lugha ya Kiswahili tugaga haba na haba hujaza kibaba na kanini karia wetu onaga ikaomba kumutetheria kunene ya ngugewe mathina yako igweta kuguru tia kwe mathina yangi kuthiurunga muno kanwa inde nkauga tegintu kionekana bila kunwa ndathirwa thiurunga umbanyetie kwe nkara cio ndimbe ndayo nkara fote kauma ngaitia kainginyo ngachoka ringi ngikinyira ni thara tha mwanja riu nkaunira ngeta utura kiantune ngaitia kibui na ima wetu na gwitikiria gutimbecha mtu ona kuma kengugeo iriku ate kunoga indi mana era bonetha kiaunga ine na nkariti ontu tintararia nkara na ntarari nya watermelon na cikarara nyijire uithatu nenkera nguko icia kwa kuona rukirinya cikaruma roro kariro kona rwa Mutembei kana wetu na ndega twete no wetu gachoya antu bakuria nkara Dokera nankonko iye dokera nankonko iye beten karinga maula iye beten karinga maula
kamotu, iye, megoso wa kamotu.